Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Tigranapajka manataq yallichishichu. Apóstol Pedro, kikinpaq krinaka mashna sinchitik nishpa tapukpika, allitaqmi sinchimi ninmanmi karka. Chika Jesuswanmi paypaq tukuri kimsa watakunataka kawsarka. Apóstol Pedromi pay kikinlla ashtawan amsalla punllakunapipish Jesuspaq huchupi katiranata yuyarka. Preso rinakaqpi manakashpaka wañunakaqpipish. Chashnapish llakikunata apana shamukpika Apóstol Pedroka ishki yuyitami rikuchirka. Jesuswan pay apanakukushkamanta preso apashun niqpika Apóstol Pedroka karuyarkami. Shinallatak ñamana sinchita krirkachu. Amsa punllakunaka ñukanchik krinapimi ishki yuyayta churan. Dios illaqpipish shuk amsa punchataka ñukanchikllatak mishay tukushkatami yuyanchik. Mayjan ñukanchik familia ungurikpi manakashpaka kushki tukuy chingarikpi. Wakinpika yallitek allikuna kashkata yuyanchikchari Jesusman washata kunkapajka. Chashnakaqpipish imashina shuk mana shuyashka rurayta chimpapurankami ñukanchik fuerzallaka manapish sinchi kashkata yachanchik. Diospaq ñawpaqpi pandarishka llakichishka kaqpika payka ñukanchikmanta sustarikungaraqchu. Ñukanchikwan Dios pandarishka shina rikurikpika chayraq yuyarikunchu. Apu Jesuska amsapi kana ima kashkata yachanmi. Paymi amsata aparka. Yayamanta ñukanchik huchakuna karuyachikuqmanta wañunkapaq shamushpa. Ñukanchik pandarishkakunataka Dioska mana yuyaypi charinchu. Imapish huchachikuqkunamantami kacharichin. Ñukanchik krinata sinchita kuyuchik shina punllakunapimi Dioska may hatuntaq kashkataka shinallatak ñukanchikpaqqa imata nisha nikushkatatajka rikunchik. Paypaq hatuntaq perdon hawa shinallatak kutin pandarikpipish paypaq llakishpa huyashkataka yachanchik. Ñukanchik paymanta atichishpa karuyaqpipish Dioska ñukanchiktaka manataq atichinchu. Paytaq imapish tukuchun mana ninchu. Apóstol Pedroka kimsa kutinmi Jesustaka mana nirka. Chashnakaqpipish Apóstol Pedro manka kimsa oportunidadtami kutin arinichunka Jesuska kurka. Payka amsa punllakunapi ñukanchik pandarishpa mana allikunata rurashkamantaka mana chaypi sakishkachu. Chaypaq randika paymi ñukanchik ñawpa kawsaymanta kishpichin shinallatak ashtawan may sumaq kayaminchaman ñukanchikta apakun. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.